yaphileni eniyefeni indlela yefeni sona nihamba emhlabeni ungahlangana negama likaJesu. Mina usindise angikhulumi ngoJesu ozomkhonza uqhubeke enkonzweni udlisele. Ngikhuluma ngoJesu ayisana ubusebe uwenza isosi athathe marriage. Ngikhuluma ngoJesu ongena empilweni yakho bese akhulula. Ungayenza icansi ngaphandle komshado. Shumela ngoJesu, shumela uJesu ongena empilweni yakho akhiphe nempande yokugcina utshwala. Ashumela uJesu ongena enkonzweni uqhubeka nezelo enkonzweni. Sishumela uJesu ngempela owafa wavuka ophethe ishuthulelo zokufa nokuphila. Shumela uJesu okhululayo ngempela. uJesu okhipha emadrugsini. Shumela uJesu ophilayo okhulula umuntu egcineni besini. Ngoba lesisono abantu abasisha emhlabeni bangafuni ukhonza uNkulunkulu ngethesifisa uzolahla sokhona umuntu. Haleluya. Uzosenza isono ngalo baphuma uyasekho mnandi kodwa namhlanje nangoJesu phezu kwempilo yakho uyathanda nawe usukhuluma namhlanje mdala uyambalekela uNkulunkulu awufuni usindiswa unawo umhlaba ukhohla umbhalo wakho namhlanje phenduka usasenethubelise nohlangana noJesu nobukufa kuyeza akekho fana noJesu uyathanda uJesu nawe akafuni life. Jesus loves you so much. You must repent and give your life to Jesus. uJesu phela yedwa okhulula nayo anathesilayo bafana abashela insalo bephema insalo begcilase utshwala begcilase ubufebe begcilase uganga kodwa wafika uJesu wasikhulula wasiphilisa leJesu ophilayo nawe namhlanje unentshantsha yokwazi ngoJesu. Amen. Uyathanda uNkulunkulu. Haleluya. Akafuni lahle kodwa manje isikhathi namhlanje abantu banako umhlaba ongasizi nalutho bantu bomhlaba kuyaphela nemoto enayo imoto eziliphile phakathi imali enayo ebhanki yezi kuliphile phakathi ngeke ibhizinisi yakho nayo yezi kuliphile phakathi indoda yakho yokhohlisana nayo kipite nayo yezi kuliphile phakathi namathayina iphethe uyithembile utshola namaphasi yezi kuliphile phakathi kodwa uzolahla phile phakathi tholakala kuJesu. Uthi na John chapter 14 Jesus. Uthi John chapter 14 verse 6 mina ngishela neqiniso nokuphila akekho owubesesezo ngaphandle kwami. Ungena ekhazulini ngaphandle kwaJesu noma wathi uzohamba emhlabeni ushaqela imbuzi nenkomo bakhuphula wonke uthi iBhayibheli igazi lembuzi elamawundlu alihlanze ngezinto. Amen. Abantu bathulisiwe nezikhathi zokugcina banamathemba ashonza nesogweni bebamba emhlabeni uzobona umndeni kulana bathina usehlathela ungakholwa ungasindisa nathi basithola kanjani kanti uyabulala isanesogweni. Haleluya. uJesu yedwa futhi akekho omunye. Siyabatshela namhlanje ukuthi yini oyafela abantu uyedwa uNkulunkulu wadala mina nawe yesezalumisa uthi siphila namhlanje uyena-ke noJesu. Siyabatshela abantu unehlanyana akafelanga muntu ushembe akafelanga muntu uwala akafelanga muntu yonke into ekhonjwayo abasabensele uyedwa ofela umuntu uNkulunkulu wakho uJesu Kristu kuphela. Yonke into abayikhonzayo abantu bangasiyela uJesu baphele esogweni umlilo baphenduke kodwa nani thina namhlanje yokwazana
la bathi umlungu banamjuda abanandaba naye bathi umprofeti kodwa thina siyazi ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo zethu noma ngisho nje ukuthi uJesu uyini ibanje utshwala manje amadrasi kwelo tenkhulu uJesu ngambona ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo zethu ubani ozosindisa wena na kulo mhlaba wesene na Jesus. And you are coming. Only Jesus. I was going to say, in Psalm chapter 6 verse 5, I was a teeny baby. What can you reach us? Psalm chapter 6 verse, I want to song belly piping. You imagine? I'm saying it is speak. What's a belly piping? Somebody sees a teeny baby. Psalm chapter 6. Baba wathanga lebisize khona namhlanje Nkosi sezofunda. Khona abanempilo zethu siqonze siyami ngoba abalala Nkosi benze umangalise phezulu impilo zabo. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Psalm chapter 6. Lithi iBhayibheli ukwanda kobubi babantu. Lithi iBhayibheli ukwanda kobubi abantu emhlabeni njengoba emhlangano kwasekwanda ububi babantu. Abantu abangamkhonzi uNkulunkulu, abantu abangenandaba noJesu, abantu abangenandaba nempilo kaNkulunkulu, nelilanga basofa benakumhlaba benze ububi bantu bomhlabeni. Ngalesi sikhathi bantu ububi abanojabulela injabulo yasemhlabeni, bafuna amathafeni, bafuna utshwala, bafuna ubufebe, bafuna yonke into, abanondaba nomdali wabo, bafuna amabhizinisi, bafuna imali, sebekhohlwa impilo. Bantu ububi bayakhozana abantu, bayathathana abantu, benza yonke into yini, benza ububi, bantu ububi babantu emhlabeni. Ngalesi sikhathi abantu bakhohlwa umdali wabo, baloko umhlaba ukuba abantu bandile. Akasifunde thina eBhayibheli. Uthi kwathi abantu baqala ukwanda ebusweni bomhlaba, bezala amadodakazi, amadodana kaNkulunkulu, abanye amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuyo, awathanda. Wayesethi Jehova, umoya wami awuyikubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje. Izinsuku zakhe zakuba iminyaka 120. Ngalezo zinsuku kwakukhona iziqatha emhlabeni. Nangasemuva futhi lapho amadodakazi kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu, awazala abantwana, banaye ngamadodana asendile anamandla, anegama lodumo. Athi verse 5 esize kuye, kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhliziyweni yakhe. uJehova wathi, abantu engibadalileyo ngizakuba chitha ebusweni bomhlaba, yebo abantu nezinkomo nezilwane ezinabizelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. Amen. Amen. Isi esifundile la yakhuluma benza endulo emhlangano, ngoba noJesu Mateyu 20:40 ubuya kwakhe kuzoba nje emhlangano. Siyafunda ukuthi emhlangano kwagcwele abantu emhlabeni, nabantu laba basebekhohlwa umdali wabo, izizindlo zabo zemicabango nezinto zenhliziyo zasizimbi njalo, sebekhohlwe uNkulunkulu wabo. Wathi uNkulunkulu wayemadalile ngizobaphephisa emhlabeni ngezemcelo, ngoba ngiyasola ukuthi badaleleni, ngoba sebengikhohliwe mina uNkulunkulu wabadala sebenalo umhlaba.
namhlanje abantu imicabango yabo nezinto zenhliziyo kubizalo abanendaba noNkulunkulu. Kasela impilo yakho kuphila nje ucabangani uyamkhonza noJesu sazinikela noJesu imicabango yenu yabantu yini unyaka uNkulunkulu yesa ubona kunizweni kubanja kwenzeka yonke into abangathinga imoto abantu babulalana uyaka uNkulunkulu yabathi bemkhosi kulesi sikhathi abantu abanentaba noJesu banele umhlaba bafuna ijabule phelayo bafuna ijabulisa bakhosi yomntwana wabo bafuna imali bakhosi uJesu bafuna ijabule bafuna ijola abamthina uNkulunkulu abafuna umshado bafuna ukuqhubeka befebe uNkulunkulu afuna ifebe ukwenza isesi out of marriage njengenjani uJesu uyazazi uyajola isono phambi kaNkulunkulu nomuntu ehlenda waza kushada kodwa yaqhubeka kwenza umcabango abantu yini njalo kulesi sikhathi abantu bayacabanga kulesi sikhathi manje nje Sunday abantu bacabanga utshwala basebenzela utshwala bakithi imali entshela ngasisisinda bacabanga utshwala one bakhohlwa umdali wabo ndini Jesu osekhulula wabanayo amandla oshwele ngesono lithi iBhayibheli kuNgojane chapter 8 bafuna ukuthi spiritual bathi Jesu owenza isono wesigcila sesono athi ukuthi into naNkulunkulu emkhulula njengoba bakhululekile mbili uSathane mase itshontshe impilo yakho uzokwenza isigcila sesono uzophuza utwana noma ungasafuni uthi unasijabisa uyabona silimaza namhlanje banamaphuzu afesi banecrash bagwaza ababahlala empetheni abasazi nokuthani bayagula ngenxa yotshwala abanye banama-HIV kade belala bedakiwe bayagula namhlanje wezani uJesu akekho ozomsiza uyena kuphela ngoba wayeboza isono uyisidina sesono namhlanje uyathanda uNkulunkulu akafinyelakhe phenduka nabutshwala senesokweni uJesu uzosiza uzophinda noma usathanda imosha imali into engakusizi ngalutho asakwazi ukuthi ngelayini asakwazi nokuhle ekhaya ngenxa utshwala babulala nabantu bathi uNkulunkulu akuthanda asisile bona sephisa utshwala bayagwazana bayashana bathatha imoto benza ama-accident utshwala buyabulala abantu sebekhohlwe umntwana banaka utshwala abantu basemhlaba phenduka uJesu uyathanda uJesu abanye bacabanga nje amantombazane wami abafana wami imjolo sebemoshakela impilo zabo weza uJesu uzobephukhele lakho ayelisa imjolo ayelisa ibisebe wabenza isono uyisigcila sesono Let's Bible. John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Let's Bible. Istela kalisi kunabeba nobulala nobibisa athi Jesu kodwa mina ngizile babena phila bena ukithini utshontshile Satan wafela emadrasini awazi uphuma kanjani utshontshile Satan wafela etsheleni awazi uphuma kanjani utshontshile Satan wafela esebeni awazi uphuma kanjani wafela uJesu yaphela sisisi uzaniphila ile ukithini phenduka namhlanje weza uJesu ngoba sihamba isikhathi ujabule lasemhlabeni lesikhashana noma wazi uthi nayi mihle uyazenza uyaziwa uthi udumula ngamantombazane awudlula skate ngicela ukutshela esihogweni sengidlula iskate uzofuna singidlule
Sesekulutho sesekulaya amadini sekushaya uzokusulala esagwini sekhomnati ezakuJesu ngokufebe uyabulala bagula namhlanje ngenxa yedini lefebe ama-HIV bazo zonke izifo kodwa nazakuJesu ebesekuphilisa uthi Mateyu 28 kuMateyu 11:28 zalulile lonke emkhatheni ngelisindayo mina ngizomphumuza akekho ozophumuza ngaphandle kaJesu ngoba abanye emhlabeni babatshela ngoJesu bathanda ngakhanza ushembe kodwa noshembe ababakhulu efebeni ababakhulu etshwaleni ababakhulu edragsini ngoba banamandla uJesu phela uJesu uyena yena akhululani phela bakhoza abantu bamagazi abusindayela yeshoza simshimela akamisa nabantu nayo akamisa namanzi yenzayela abasebenza isikwenze lo okasathane balele bashona sathane osakuJesu yedwa bese khulula ubani sihamile nasanga umhlabeni nasibilaza Thank you, Jesus. Listen to Jesus. Jesus loves you so much. Repent today. Give your life to Jesus. There's no repentance after the grave. Give your life today. Jesus, we don't want you to perish. We want you to be saved. So that you can enter heaven. Don't go in flesh. Then you trust your time. Now you trust that the Spirit is our content. Uyahambisela amathanga uyalalela wonke abafana lapha akekho ozofika ntongile abafana laba abagcwele imimoya abantu bayakuthanda kamafuna umzimba wakho bese belala nawe bese bakulaqaza bafuna abanye abangcono kunawe impilo yomfana ojolayo ezifebe yayazi awubethanda ngenzela umfana ufuna umzimba wakho ubani ozodlamina ngaphandle kaJesu bese uJesu uzosisiza abafana bagcwele abafuna umzimba wakho bese kumosha bese bashiya balekela kuJesu nangane egcwele isihlaza ezingalela abazali ezingaza amahlelo endlela teachings ningakhohlwa izise esiqale nayo uthi umuntu umhlangano abakuthana nezamntwana ngenxa yokuthi imicabango yabo nezinto zabo zazazi izinto njalo bese bekhohlwa umbhalo wabo wena namhlanje uphila uyamkhuphula umbhalo wakho na uyamkhonza uJesu ankhulumi ngoba isasikowa into enzenjani ngesonto uphuma into enzeni philini kanjani cha ngiphila mina ukuthi usindise wamkela uJesu abafana ntombazana bangadlaleli kuwe unganokushela uphantswa ubanjwa ungena uJesu ozovala aninkazimulo yakhe ungalandela impilano zabafana abagcwele amadimoni bezomosha impilo yakho njimele uJesu ezosiza ntombazana hayi nesesefikukozele ujona phakathi nalafisi balilabo zokuthi ubona la indoda yodwa ezingesebenzi unganali ujonele phambi koNkulunkulu isebe le ayifunele indoda yodwa yena seleyedwa sileki kodwa nawo amandla uthini Jesu namhlanje uNkulunkulu sebabisa abantu besosindisa bengafiki kaNkulunkulu ngoba ngasemhlanganweni 120 years besinyayenza kodwa abantu bangaphenduka umoya wakho omkhulu owakhe 100 years wakhe abantu besiya kuye batshela uthi uNkulunkulu uzosiza umqondo uzokuba nomhlaba uphiphise bonke abantu abakhona emhlabeni kodwa nawe umthimba wakhiwe uthi uNkulunkulu yesibona khona sizosindiswa abantu emhlanganweni naphela bekhuluphala bihla kudala ibhodekile ngafisa esinjabulele ayakhohlwa khona siyeke yathemba nje nkosana mina abuyela uNkulunkulu athi nabanye abashumayeza kodwa bafika iphenduka abantu bemisa uNkulunkulu 20 years ago
ubusa, kodwa abantu bangafuni impendulo, bangafuni ngene emkhumbini khona bezosindiswa kwaze kwafalwa. Wathi sefaliwe asifana namafu kwabamnyama emhlabeni baqala bakhifisa izulu wasekusa kubantu asibefuna ngene emkhumbini kwathi thina sekuvalile sevalile uNkulunkulu uma bebesilile abantu kodwa bangafuni impendulo kwaze kwafalwa. Basayisi bagijima abantu bakhohlwa komhlaba bakhohlwa yonke into bafuna ngena emkhumbini kwazi ukuthi basekuvalile. Amen. Sekuvalile lami izinto sebekhala abantu bashaya emkhumbi bafuna ingena kwathi basekuvalile lami isikhotho akuphuka amanzi baphupha abantu zafa ingane noma bonke abadala bafa emhlanganoya wezamkolo ngoba bengafumana ukwamukela ingane kaNkulunkulu. Baphela baphupha abantu ebaningi ukuthi uNkulunkulu abazophendula asebafike phenduka nalesi sikhathi uNkulunkulu banika abantu ithuba kodwa bafuna phenduka bafisile bafundise bakhana bakhe ukuthi abantu basingangena into ziyosindisa bangayo kwamisa amatente uNkulunkulu ngafuna baba abantu bangayo ematenteni banawomhlaba bathiwe baphipha abantu bathanda uNkulunkulu nathi yasivusa siwele emgoqweni ungasala enkonzweni ungasala entendeni uhambe nje emgoqweni uzoshinela uqinisa ushisela sakho uzoshinela ngakusho sebuyafika kodwa bayaziphendula. Yes, uNkulunkulu waza kuJesu waza ngahlala ngaphandle uyathanda nawe akafuni nakho ufuna nawe usindise ngoba umhlaba kaphela waza kuJesu uze kuyizolo uze besekele isono uzosala impilo yakhe ethi ngabe sasihlisela ubani asakulamela ungavikela kuJesu nanti thobishe namhlanje ukhathele yasinda uJesu kuphela zokusisa yenze kuJesu nomzimba kaNkulunkulu ophila ngalo mhlaba odistroyayo nazo destroy uyadistroya umzimba ukuthi phela kunetshwala uzodistroya kodwa nami nje zokusisa uyadistroya umzimba ukuthi ngesethi wena basana apha ntombazana mfana ngimelana nabantu ngaphandle udistroya umzimba kaNkulunkulu uthethithe benami nami ngizomthetha waze ukuthi zokusisa amadrasa akhlazini only Jesus can set you free. Now which is namhlanje ngibe uJesu uyazazi ukuthi awuzinikela uJesu ngiyathe Jesus today kunenhlanhla waza uJesu sesikhuleka waza uJesu waza uNkulunkulu ofela ngoba ngiyanda namhlanje uzofuna ithimba leNkulunkulu phenduka namhlanje waza uJesu bese sehala uthi mamngene abesekhulile ngoba umhlaba ngiyosiza ngalutho usesenenhlanhla ngoba uJesu ngane bethini indlela ezimbili khethe yakho saphila ufuna indlela ekhaya zilile uJesu ngiyangena emhlabeni saphila ufuna indlela ekhaya sikhona lesikho anje lesikho nisene ithi Bhayibheli khona indlela ebukela yonke ebishela umuntu kodwa isiphetho sayo indlela zokufa nendlela yobhekana namhlanje uzibona uhlakaniphile noNkulunkulu isiphetho sayo uthi uJesu John 13 verse 16 uNkulunkulu wayethanda ize wangana waze wanikela ngendodana yakhe eseleyodwa khona ezebanelelele ezokhona yiyo ababe saphupha kodwa banophila phakathi namhlanje abantu badla isono bayaphupha ngebele naJesu isiphetho ukumifa waze uJesu
nathi kahle ngalo nathi semkhulu noma senethusi sesakhuluma senakhuluma sesakhuluma ngenethusi namhlanje yazi namhlanje kutwami namhlanje sisami namhlanje mama unenhlanhla baba unenhlanhla mkhulu ngenethusi namhlanje ngiphethe every parish sebatshela abantu iqiniso elinjalo sebakhohlisa kakhulu abantu bekhula bathengisa amathemba ayekho emhlabeni wezasizemlethu ngifuna ukutshela ngenkathi sikhathele ukuba wamphoqa umuntu basindisa beni yamsalazile ngokuthi ibhayibheli Matthew 24 lemifanelo omusankulu imele shukela ezizweni zonke bese khanyisa ukuphela yena namhlanje siyakutshela into abangakutshela abafundisi bakho bakukhohlisa afuna iminikelo yakho bakutshela iqiniso bathi bakhumbula ukuthi abangasekho balele bathi call visions alisiza sizayo siyamtshela into zabantu ezikhathi zokuphela ukuthi ngempela idlozi angenisana ekhazini uJesu yedwa ushemba angenisana ekhazini uJesu yedwa ngoba ngathi sihamba izilele irate yabo kodwa mina uNkulunkulu uJesu kuphela oyindlela neqiniso lokuphila akekho ukuthi sezulwini ngaphandle kwakhe asiphoqi inkolo yakho kodwa impilo sakutshela abaninjalo ukuthi nolefanyane akasizani akangenisana ekhazini usuqhubeka umkhonze kodwa impilo sakutshela yaba awuphoqiwe kodwa impilo sakutshela ukuthi akasizani lefanyane akangenisana ekhazini uJesu yedwa negazi lakhe ofela abantu wala akasizani wala impilo sakuzani uJesu yedwa phakisiwe singakhonza inqubeko kodwa iqiniso sizamtshela uhlalela sithi Jesu bangitshela ngani iqiniso noma sifika ukuthi ukhumbule ukuthi Jesu yena yedwa sithi akekho only Jesus athanda thesandla zakukhululisana uthi bonke abathathile basindile abezelizwe lephilisa bezeliJesu ukhathele isinda uyasisha isono uyazibona nawe uyahluleka isiyeka bezeliJesu zemlamlelo uthi ibhayibheli iminyaka ephoseni noNkulunkulu uJesu Kristu ngelakhe igazi ubani ozokulamlela unefikeliso mina khumbula umdalo wakho elisheni lobuhle bakho siyafika insuku ethu leziyezi yamukela uJesu namhlanje ngiyacela phukhona yamukela uJesu abe Nkosi nomsindisi wempilo yakho noma mamukela uJesu ngikhalekile phethe iphapha ikhanda neqalathi mbheme noma mamukela uJesu phethe iphapalazi lapho ngidalile ngazela kodwa mamukela uJesu ayengibalelanga amacala ami kodwa wangamlela yasemkhulekile lesoni ngoba ngenawo amandla okuhlukana nesoni nawe namhlanje nansi inhlanhla balala bese uJesu siphelele isikhathi sesiyakhuleka lapho khona isali zayisho lomkhulu namayisho izayisho lomkhulu namayisho yisho nawe ngoba isinekufa yazi yokufika nini sodile kakhulu lapho izango bambingana zikhohle zikuchitha imali yakho ungasizakali wenza uJesu uyena kuphela usizanayo sesakhuluma ngicela usho lomkhulu ovakala bukhona yamukela uJesu ngiyakuncenga yabona ngiyakuncenga anginalitha ngokuncenga abantu ngibatshela bandika ngoba abanye bebephila exactly 100% njenganawe izolo kodwa balala bavala amafanele mhlawumbe nawe sekulekugcina namhlanje awazi phenduka impakanya
impaka masemhlabeni asisize ngalutho enisenza muhle uthi wasiwe ebuhle wabili kuphela phakathi nezikhulula ngisho siphele uyathanda ufuna uphatha impilo yakho abese business zakho abese khulula afanye ibheyi yahlukana nesona uyakhululekile nawe itshela ukugqiza yakho impilo yakho awusazi kuya kanjani uyazazi na ukuthi ukhathele utshwala kumnandi mayiphisa abekubuka ngijabula ngiphansa kodwa amasuku ethu yazi uthi awunako ukuthula ngaphakathi kuwe amadrasi awusakhona ukwaleka usuze waganga uhlala esitradini namhlanje akhona amadrasi uyazazi anokuthula nami ngizokuthula uyazazi uyaqhubeka abathanda abafana kodwa abantu badlala ngayo kodwa uyazibona akhona iminyaka weza kuJesu uyaphela ezokusiza nami Jesu Kristu uNkulunkulu ophilayo wamukela uJesu namhlanje ngoba ngalokuthula akuphenduka kodwa ngamino usaphila emhlabeni uyathanda uNkulunkulu uyathanda uJesu namaleluya uyathanda uJesu uyathanda uNkulunkulu ngicela ngamukela uJesu namhlanje wazengikhulula wangifela nami isiphambanweni ngenxa yezinto zami zakho weza kuJesu uzothola kanjani izinto zakho na zakusinda nawe wazibona zakusinda asakhona ukuziyeka uJesu sisakhoneka amukela uJesu wami abantu wena amukela uJesu uyathanda uJesu uJesu uyathanda sisakhuleka lapho ukhona usho nomkhuleko emvakani uyamukela uJesu namhlanje ekameni likaJesu sisakhuleka ngicela usho nomkhuleko emvakani Nkosi uJesu namhlanje izinikela kuwe ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi Jesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wavusa Nkosi Jesu babafilele nginikela kuwe impilo yami ngathi impilo yami Jesu ungikhulule emandleni kaSathane ngiyacela Nkosi Jesu ungamule ukhiphe zonke izivumelwano nama-covenant engene kuwe nesebenza namadimoni nekhonzi zakhe ngenxa yesono ngenza libe libimba Jesu esandleni sakho ngibe lokho kuyintando yakho ngiyakufela esiphambanweni lonke imishado yespiritual engene kuyo nesathane namadimoni nayidivose namhlanje isinikela kuwe Jesu iba moya munye nempilo yami ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen. Nantumayelo le nalemkhuleko ifuna ukushela the day you die uzakhumbula lasekuphendula lokho bayakhala mama sesiyakhona labona bathuze simbona nathi siyaphila yabona bathu yakhona ngoba sikhuleka manje bambukhonza philisa Jesu ngicela ukuthi masaphilisile hamba mkhonza ngeqiniso nomoya namaqiniso uzobonisa ngezakho la ukhona khona mina ngizothumela izwi uNkulunkulu athi mayiba 107:20 uNkulunkulu yathumela izwi lakhe wabaphilisa wabakhulula emathuneni ngoba
Ngoba ufuna ukubhena ithuba lokufa ngalezi sihambe nasemzimbeni wakho. Singakholelwa. Bangokholwa. Nabona bamamngeni uJesu. Abangamkholelwa khona. Egameni likaJesu. Singakholelwa. Abegameni likaJesu Kristu kuzophilayo. Kuleyo umuntu lethona amandla. Bonke abasinikela kuba bona inhliziyo zabo. Ngiyacela ukuthi bathi uphathe impilo zabo akhulu abadlali kaSathane. Ngiyacela ukuthi uthosele ngasenza isono. Ngoyimbe yakho Nkosi hlala ngaphathi kuwe. Faka imbe yakho kube Nkosi bakhulu abadlali kaSathane. Ngiyagama noJesu, ngazi amadimoni empilweni yabo. In the mighty name of Jesus. Ngiyala amakhaya abo ngomlilo futhi anempilo zabo egameni likaJesu, egameni linamandla. Kulabantwana bakho emsebenzini kaSathane. Kubanikela kuye Jesu. Bawele ubakhulule. Labo bonke abagulayo uthumela izwi lakho. Ngoba 27 verse 20 uthumela izwi lakho wabaphilisa abantu bakho. Wabakhulule emathuneni. Baphilise nesisifo. Shabathumela kufa. Ngiyabopha ngoMathewu 18:13. Othenzile emhlabeni nasekhaya zibeshiwe. Nabona thimona ukugula, uthumbela sokoni. Ngiyakhipha intuzo zabo. Ngegama laJesu. Philisa abantu bakho Jesu. Ngegama laJesu. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Sambani weJesu wakho. Besimvuselele. Sesigezile igazi leli ezandleni zethu. The day you die, ungaphendulanga. Nalikuthanda kuphenduka. Kodwa namhlanje uJesu uyakuthanda. Nabambile umkhuleko kakhulu. Hamba umkhonze uJesu. Nanonke abanomdathayo uJesu. Ngicela uhlale wazi besisenkingeni. Ukhumbule ukuthi ukhona uJesu wakufana nawe. Ekuthandayo. Ufuna nathi singisi. Egameni likaJesu. Amen. Amen. Tumefakazi. Hallelujah. Hallelujah. Sipikethana mimi futhi bani omkhonzo. If umkhonzo Sathane emkhonzeni. If umkhonzo uJesu emkhonzeni. Asifuni zonke ngumuntu. Mina uthemba lo muntu engama